I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team na telefonu. Kao da vas malo upoznamo, ovo je moj novi kanal Srpski Gameplay i ja ću sada ovdje na ovom kanalu snimati razne igrice, FIFA, Minecraft i tako dalje. Ovo je moj prvi klip FIFA 15, kao što vi znate. Ima svoju Facebook stranicu, lajkujte Facebook stranicu ako vam također svidi kanal YouTube. A za sada idemo da odigramo jednu utakmicu, diviziju ili kako neko kaže sezonu. Ja sam malo ovdje nešto igrao u Ultimate Teamu, imam Xavi Alonso, Adriana Kolarova, to su neki od poznatih. Igram utakmicu na amateru. Drugi ćemo dresove, imat ćemo ove. Malo da se učita. Malo smanjim. Idemo. Ide Kolarov. Kolarov ide, ništa. Op. Samo nema da bude nijedan crveni karton da dobijem. Oni guys, kako već kaže. Idemo. Nemo samo gol, dobro je. Xavi Alonso. Ja sam plavim dresom i on su plavim dresom, ne znam čiji igrači. Adriano. Uvijek se čavim kad trebam da dam gol, kada će približim gol, nikad ne mogu da pogodim. Joj, kakva bre prilika, kakva prilika. Ajde, Ultimate Team se zove Partizan. Ajde. Nemo samo gol, Dobro je, ajde, ne. Nemo samo gol. Dobro je. Ekstra. Ajde bre. Adriano. Nešto dobro je. Alonso. Kolarov. Ne, šta radiš, retarde? Uskoro ću snimati Minecraft preživljavanje, da vam kažem. Ja, kraj prvog poluvremena, ja mislim da neću nijedan gol dati. Ali ajde. Neću da ja nešto govorim. Dobro, daj. Brani. Tako. Nemoj samo da vam daju gol. Za mene najveća noćna mora. Ovo je Xavi Alonso, ništa. Ja ga dovedem tim, ja mislio sad će on davati golove. Evo prilike! Joooo, bre, Kolarove. Aleksandar Kolarov. Kako je bre promašio? Šta je? Gol! 1-0 za Partizan! Tako, Aleksandar Kolarov! Vidite? Nima kako se namjestio šuta, op. Tako se to radi. 1-0 za Partizan, 62. minut.
63. Nije bio nekakav faul, odmah se podigao. Dobro je. Daj korner. Daj bre. Šta radiš bre majmune? Kakva prilika. 73. minut. Ajde go! Gde bre retarde? Dobro, bitno da je za nas 1-0. Ajde! Ja ti bre namjestim loptu, a ti ništa. Korner! Dobro je. Naučio sam dobro da izgledam kornere. Go! Nije dobro. Jaj, go! 2-0! Gotovo je. To, pobjeda! Vidimo. Asistencija, gol. Ovo mi se čuo gol. 2-0. Bila je ovo dobra utakmica. Idemo, možete sad dovesti u klub. Idemo, Marki Strč. Ništa. Kolarov. Idemo, tebi sin Kolarove. Realno imamo ga već, šta će nam? Ja, njega je. Šta je Kolarova? 50.000, ja ga jednom platio 40.000. Ja njemu produžim ugovor. Kontrakt. Ne možda nešto kasnije ćemo ga produžiti. Ja sam pošto s njim. Koliko upalo 10.000? Da ste bre vi ljudi dobro 10.000 da igrač košta. Pa to nema nigdje znači. Koliko je Maxwell? 40.000 Maxwell. Pa imaš da ga negdje nađeš da ti bude 1.000 je. Ti njega ovako ono. Normalno daš staviš na 10.000. Imamo Izrael i Valencije. Treba promijen gol. Znam da li ima neko slučaj gol. Marki Strč. Naziv. Krešić, 10.000. Bježi, otkud ja znam koji je. Daj grad na 1.000. Onak jeftini. Buna. Ajde daš neki dobre. Krešić ponovno 10.000. Nema ništa.
ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!